mai ku kwe na tami ton channel kharu laudare asai June tarik tree na padai kum sing ne tree na charok the Gaanphiu mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Infal June tarik tree na kathum Manipur Home Minister Govindas Konthauzam re June tarik tree na kathum khoti thai kan mai khau Jing District Nun Khao Security Forces Thaulau Inbu Kan Thi Tu Na Sa Kan The Security Forces Thaulau Inbu Kan Mai Khao The Central Reserve Police Force Elite Commando Battalion for Resolute Action Gai Mei Mi Hai Jing District Nun Khao Lat Lupat Ni Mai Ta Zau Sin Khang Ruye Khani de-weaponization exercise that Gai Khange Tu Na Sa Kan Ne Govindas Konthauzam re Infal Beli Khao Suna Tu security situation hai Gai Mai Kai The in Tau Tu Jing Reason Khao Security Agencies Nun Ru Operations ran na tat kai bam thi tu na sa kani in jang khau lat lu asak tu pat bam nu we mai goi ri chu jang khang karam na Jing district khau security personnel nun ta concentrate ti su khang ka ge nai thi tu na sa kani Manipur khau Jing ram roi sarugrik sakyu dai na nai kum na Jing khau hai tribal communities nun tuang num mai phom nai gai na bam chongi Jing district nun khau hai gongdat than mai CRPF tong Cobra unit ta Thaulau na bam chonge Cobra unit nun tai naga mai ka khoi mak mai kan charuk ta suloi kan mai ka zau na lo tuan mai tan su mai nun ta nim khang khat ni ban sin nun nim khang tan ran na tat kai bam me mi da ka kon thausam re sa kan me khau intelligence inputs thelai na illegal ban sin nun hai in jang khau phung ka lu na bam mi tu na cham nai thi Kumai Zangre Authority ho surrender sudat khang appeal su kan the bansin koi the security agencies nun khau jilau na NIA CBI hamithai state police re nimni me khau re do khang su tho tu na sa kane security agencies nun re alat me thia khau bansin Sinba mai nun ta nim khang operation ran na tat kai bam puni mi hai Manipur khau chu sak mai phungkwang dat khang sin thau mai ta ni tu na sa kane New Delhi June tarik tree na kathum National Testing Agency's re June tarik tree na kathum Tuesday khau Kaman University entrance test kum sing ne tree na churuk tong result sa indau kan the mi tong result ti high students lak re undergraduate programs kau admission sukhan inkhwan na bam chonge candidates CUET UG kum sing ne tree na churuk exam khau ka zau kan me goi rik Newton scorecards the official CUET portal khore la law nu puni the NTA re social media X ti thai kan me khau in taw thun khwan mai gan tai loi the CUET UG kum sing ne tree na surut result hai official CUET website khau ka ge nai mai credential login sin suna la law nu puni the tu na ti thai kan ne official data thlai na la group na pung sing rik saruk na ta chat phai ta chat rik saruk na chanai candidates khang registered sulau tang kani kumna lagru na khat sing riks ru nga padai riks skill na ta chat students re exam tai thalo kane exam khotai candidates nun re subject pungu kada khang option nai kani asai kum jong exam kho ka zau kan me pang khotai lak pungu point riks tanai na ta chat re ingan me ye lak pungu point rik ta chat na pungu Rui into my insam nai kum na transgender khore ka nai ka zau kane CUET UG kum singne na chi na churuk result declare sukan metang NTA re candidates koi khau kaniu to scorecards official website ka re download su khan ti thai kane CUET UG kum singne na chi na churuk exam tai metri ru na khat khore metri kam ru na khat ka khau tat kai kan chongi kum na paper asag re June tarik churuk le tarik chanai khau tat kai kane exam tai loi rap khau NTA re provisional answer ki release kane kum na candidates nun roi objection nai tha ti thai khang ka gan ti ka name Senapati June 3 na kathum Deputy Commissioner Senapati re local mai chabuan nun competitive examination khau lungning thau inbu khang Senapati district khau SSC examination center lalo khang regional director of staff selection commission northeast region khau formal letter tina sanghoi kan the SSC tong regional director the address suna tikan mai letter khau tai SSC reconduct sumai national Khadni state level competitive examination nun khau Senapati district students khadni tan phu mai azu rating kum pum hai tatkalu khang khung mai ariuna bami tu na sakani SSC aspirant azu re district pangthang tong examination center khau kung mai azu ariuna tatkalu bami mi tai re sendui khau kung mai kagan khadni changkui khau Gabiu ka chainu mai tong azu ariu na bami tu na sa kane letter khautai mi ku mai kung mai azu ariu ba mai hai roi candidates azu re exam thani me khau in thak ba me na ye khani ka new tong performance khau lungning tang thin me tai hau pat ba mi tu na sa kane SSC aspirant azu re kuk mai ariu ba mai ti hai ti kuak lau khang SSC exam center hai Senapati khau ni lau khang commission khau zanghoi kan the
Infal June tarik chui na kathum State Secretariat ka zaw na Government Office guide my staff pai na gwang kan the mi hai June tarik chui na kathum nung roi zang nai mai suna government employees ching roi mass casual leave lana kan yu tong pending demand sai di wang tang lau khang agitation tat kai kan the agitation Manipur Secretariat Service Association Manipur Government Services Federation khani Manipur State Pensioners Union roi kariu na tat kai kan chonge agitation tat kai kan mai departments gai si kho attendance rao kan ni office kho senior officials asag na le contractual staff nun na gwang kane employees asag racing jamai chinga makhong infal khau sit in protest at kai kane MGSF president L Sanrat re chamla me khau sakan methlai na representation kaloi na tilaw kan chongi tiki government bek thang re response gwang kan magna bami tuna sakane government employee form nun re the chat point chartered of demands tikan me khautai retirement in kum hai riksruk na kanai zai kudat khang dearness allowance khani dearness relief ta central government rates kautilaw khang state pay commission roi 8 pay commission implement sulaw khang all pension schemes restore sulaudat khang Saturday goi holidays kaupalaw khang retired official nunta re-engagement subamai abolish sulaw khang phrase contractual appointments in Thaglao na contractual casual khani masteral workers goita regularize sulaw khang demand khautai ka zaw kane employee form nun roi ka new ton demand hai zaw gut law mage thai non corporation movement khani indefinite cease work strike tat kai pani the tuna kapin kan the mi da khaw Manipur State Committee of the Center of Indian Trade Union roi agitation ti hai machong kan ni khani employees organization goi the government roi pari ra lana issue goi highlight loi lau kham chang hoi kan the Infal June tarik chui na kathum Manipur Dong Congress Legislator Party Leader Kasham Megha Chandra Roy Intao State Government Culture Zak Mai Phungwang Dat Ni Mai Tuang Kagan Khani Road Map Lian Khang Sa Kan The Megha Chandra Roy X Kau Hi Kan Mekhaw Me tarik kathum kum singne na chui na kathum kharoi la lu ka hau kan mai asai ngan na loi mak na bami mi hairi man sai azu khang kuk mai nai na bam the la lu hairi man sai phai nai riksruk in bu thai tang kan tuang the khani man sai ching sing hai kaniu kai sam ga law na pak tat bami tu na sa kane Manipur ton situation hai intau to bui padat pani chu tu mai sanga magna bami kumai zang re state government re man sai goi khau in than tek mai lat bam hai kaniu re sin thau bo mai steps nun lam khau sapat khang nai thi tu na sa kane mi hai public goi khau lum mai ti law khang kabiu bo mai nun khang ka ge nai me in kha law khang ri pak tat ba mai goi rui kaniu kai ling khau han gwang dat ngam khang khani Manipur khau ka lulung kumna chu zang mai phungwang dat mai ta man sai goi re agun na bam thi tu na Megha Chandra ri sa kane Government Richuzak Mai Phungwang Dani Mai Roadmap Rehabilitation Khani Resettlement Measures Hai Man Sai Goi Khau Le Lau Khang Nai The Khani Normalcy Guang Ni Mai Khang Timeline Ti Lau Khang Ka Ge Nai The Tu Na Sa Kani Congress MLA Tai Rui Government Rui Kabiu Ba Mai Goi Khang The Bui Thia Khau Inchup Mai La Zan Su Lau Khang Security Measures The Bui Sin Thau Bam Tha Tu Mai Tai Ti Thai Pat Khang Ka Ge Nai The Tu Na Sa Kani Chuzak Mai Hai Open Ended Promise Sunu Mage Man Sai Goi Khau Lum Nu Mai Chuzak mai guang dat ni mai kagan khani kabiu ba mai community nun khang tan ta lo khang to bui plan nai chu tu mai tai thai pat khang ka ge nai thi tu na sa ka ne Manipur khalung ba mai goi re accountability khang tan hau pat mai ta ka hau na bam thi tu na sa ka ne Infal June tarik chui na kathum Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan Singh Red June tarik chui na kathum nung International Olympic Day run khani tree plantation program Manipur Olympic Association rilang na tatkai kan mai khau Manipur khau community tamru na churuk lung na ba me kum na inthuk mai international sporting events Manipur tong players ka zaw magna India tong contingent ka siam ngam mag ke tuna sana pulup tali mai khau Manipur re India tong zaw sulawam the tuna sa kane Tamenglong ting nai luan tun ngai bu tarik chui na padai kum sing na chui na churuk lau chuan ting rai na ye kalan ting zin muang na ye sing bang ting riu puni tun ngai bu tarik chui na pungu kum sing na chui na churuk lau chuan kalan ting zin muang na ye sing bang ting rai na ye mai ke goi na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in da we asai khang thu chom hai khau ring ngal lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho Chuan Good Hey.